ubutuna Oh my God. inzonera ubwatsi. Jesus! Ariko ababyeyi baragwira koko. Si umuntu wabyaye Giti kwera avuga ngo yarabyaye koko. Umuntu ava mu icupa. We Giti. Giti. Gitinya gutabwa mu mwobo. Bro. Ese ko mva mukutimba wose tumba ritambutsera. Etumba. Katumba. Ase ubundi proreka nkubaze. Ubundi wibaza ko umuntu waguhaye akazi? Wibaza ko ufite akazi? Umuntu waguhaye akazi uribaza koko uzamugira uwe musaruro koko? Ukuntu usa mwana. Reba igikweto. Ariko se wowe abagore, indaya, icupa, itabi. Wibaza ko bizagenda bite mwana? Urabona de? Niko. Oxypreka nkubazo. Burije kugenda buri mu gitondo every day every month. Buri mu gitondo unyibasira. Nikoga tumbaga no gatambirwa we nigute buri gitondo undamukira mbi inkweto zawe undamukira mbi umwenda wawe waje ujya mu kazi njye nkora nawe ubundi. Oh my God. We ntuzongeye no kumenya nimba nk'inzoga ndamaze inzoga sizanjye mba nazikiguriye aruguma amafaranga se. Dore ko bavuga ibigoramye imihoro ikarakara muvandi ntacyo dupfa ahubwo ngwira tugende mu kazi maze ukingaho reka nigendere da ubase bro umva nyine akusegera kumubwira Ubundi ugiye aha dufite amazi. amazi wayavomye arahari kubwo tugende mwana Amazi wazumva. reka nigende nakere Ngandidros. Chiragiye. 야, turashize noneho. Uramba sikima. Oh my God. Kabazwe imvura. Ubutuna Oh my God. inzonera ubwatsi. None mugiye mu Nakajyamo. Nakasi wapi? Nakamanyakose wapi? None se urambwira ngo ngiye mu kazi akazi ngiyemo sakawe akazi ngiyemo saka bene wanyu akazi ngiyemo naka boss ndakana nigendera ho. Agusundura basi bro. tuza nkubaze. Ya nama yo ku kagari iraza kuba ryari? Ibyo ntago namenye man mba nibere mu icupa man. Oh my Muri se God. nakabonye wombaza. Icupa ryawe. Yewe, byarakurangiranye. Reka ye. Wowe utarimo se ugeze kukiramuho. Ibisabwo byari. Imyenda sinavuga da yaba nanjye ndarimo. Ngamenya ko narimweye. Wowe utarimwa ugufite Oh iki? my God. Naho ndi baraguzwa da. Simba nyuka muri etage. Jesus Christ of Nazareth. Kanegera mu kazi. turashize noneho. Muri yarambuza icupa. Icupa inzoga nizase. Nizanyina ubundi nkabare. Bajye barebera baraba. Icupa rimurangije mwana.
Ni icupa rimurangije? Yonyine kabisa. Okay bro, kanze ngugire inama. Kandaje ngugire inama y'icyo ugiye kumukorera. Ariko mwana muhu ndanyweye icupa rwose ndumva rimeze neza iranzoga yo kwa Sekaganda yewe we icupa numva nasubira kuja kurinywa kandi ndazanye 40 nimba bazivye ndangamaze rwose ndanyweye icupa ryanyemeje pe nibwo bwa mbere ntumye umunsi mwumva bimeze neza wowe wabyumva gute Akose mfite bitotsi sha. uri gusinzira ku manywa isi haje ndebere na Icupa rya nkomye. yarabo Emeretse brara mama. ndende kwa ndije mwitabe Brotse. ndije mwitabe Hallo. Yo. Ako mwana arona indi afanga kukabari ndaje muzana rufunguruzo. Akabari kabaye so kabaye nyoko wowe. Ako so yakanganye konje bro. Reka nzana muvane mwe twese. Techo mutwe mwana Ako se nyihanganira. Bitoka yeba we ari hehe tija kumwizo Wisara. ambabarira Wisara. Ndaje reka. ndaguri musiga Mwana ngo kiraje dore kiri muri zambari zacyo mana. From Mesum's. Someone sold. I come as an answer. I can't make a roses. I don't know what you do ready. Now I'm going to minute to read. Semua bro, I'm suka mensokan cuman. Yewe nanza kanzo ni.